Kana de smile Ghana tea from so far jumping aka fufu ken. E se ne ba betwetwe nkomo kana wu na asamfo hin. Oba so ano ahye. Oba no ahye. Oba no ahye. Sa pepe buso na twa ahia. Ene de se sama nti e tena bontin kakra be di nkomo. So oba ahye na ye se kana wu. Aha. Adwompan ne de amanfo ntumi nka no. Eno na ye de ye ka ho asem. Ene ba be di nkomo. Nti ene de kwa so ba no ahye. Sa pepe na YouTube link no. Wako no akọ subscribe to Adwompan TV ene Beki TV. Wa ba so bia no. Ya me nhira wo. Sa pepe. Mo ba so amon share. Na yese Abrokyire de ensem gu ha. Nsem shadakam. Nti ne be bro nsem so. Sa pepe. Mema no monta han dan no. Omo no ne be bo mo so. Hello. Mema no monta han dan ne be bo mo so. Nti ba so anu a share. Wati ase sa pepe. Ese kana una kana se nsemfon de ehi. No kura kaso de edin to kan no kura eboa wana ma mboa. Sa pepe ne be din komo me se mo sha na ya start you. Nto ba so anu a share. Wati ase sa pepe. Ahe Adwompan ne platform so. E be didi nkomo e be twetwe nkomo afa eye akwantu mu ho nsem. Ensem ko twi e ko breman ye de be bremu. Ensem a ebi mo nti ase a mo wa Abrokyire mo ntumi nka no. Ye de ye se e be dey. Ye be ka because when me to na nsem bi ba na ma nka bi a na akwa se wasaka poma na wandwam no. Nti wo ba so a share na na ese ba bi di nkomo. Ye se ema ne bi ebule mema no. The same thing na mema no susu bi susu isisi ma no e wa akwantu mu ha. Na ya tena se adwene ho ahunu se saa neoma na ekoso no yade bi a entwa yie yade bi a sabita frache entwa yie yese die be nti na Abrokyire mema ni ano die be nti na Abrokyire mema eni ano na ema ene wa ano no ho nsem na Adwompan no se wa be kyerɛkyerɛ mu eda akyerɛ mu die nti a Ghana kuro no mema wa ano na ma nhede ni ano no difference de ewom because Ghana de mema timi kasa Abrokyire de be man timi nya dey yes law no favor man more law no favor man say law no favor man na law no so favor mema okay no so bad so what I say law no favor man no me Adwompan ne de say the same law na no so favor mema ne nyina gina say wo be ma no wo be ye wasede na oba no so aye dey aye na sede ade a ya pa no say Abrokyire say nka de we a awowo kurumu ano ese nka odo eso e wa Abrokyire ha so what I say but the we ha ne tie no odo ne nyina gija odo ne nyina ese ntomago no odo ne nyina ese ntomago wo kan yes wonye what I say wo kan yes wonye first of all mema no mo ne ma ewowo no se say ne ma ne bebre eyo mo ho say omukwa kwaji efre bi se Unterhat what I say na Unterhat na ma ne kokwaje no Adwompan hina tena say na research hu say e fa ba bi no omudi so omugye unim de ntia mekasa because so oba ne be matifie na be ma no eden residence akwakoto ba bi na ote oba ne fie aban ama oba ne dan na ote oba ne so ote oba ne so no bosome so a the residence so akoto ba bi no akotua be €100 and be £80 so ati ase no da ko ntu de in case be ma ne ebia be ma ne je pay ebia be 1,500 now one spend one share video no be man GP be 1,500 now one spend this e can say £100 and €100 no if I go to your residence no now what if you no boso me so a we dey abba akoma because we yere na anete so mponampo na anete abba akoma so ati asa just say bia wuni bi na bia oba na ka say okay wuni bi dia ene sa dia na mekunu ana mempena me support o but here in the case be man will be pa no that na wo be man wo tifie aban na atua wo yere dan kama no no a wo no wa sa kwaya adwuma a wo diska na show botom no na ko yakoma be abe €150 uko yakoma akonhoma na €150 to dey aha uko yakoma €150 da ma oba na wo no sabita frache wo nkwampo na wo te a na akwaje sa pay no 1,500 no ka betua dan ka betua dan ka wo be ma no de ntie ma Abrokyire mema so bebre so ni faso no me Adwompan de I go fire them me kam no kore mema no mo piapia mo yire mo ti komo ko aban ko giska no next time me kwa kwaje me tax nyina next time kwa kwaje me tax because answer phone no akoso okroma too much and I gina so ma man so nya power e de yes ane o man
So what I say, and so ban no ban to fie. Na say wo be ma no wonya wasede a be de na abu. Oba ni mu eno tina Abrokyire say no terms say oba no ebene be me no ebene. But me fie de me yere ne noa. So what I say, eno tina ye ka say wi ase eteno so ototo no ma yie na wo bo obra yi a da bia no so no yere te obi an kasa ntokwa nsi o me nyem space na mo hwema nim yie. So no yere te a obi an kasa ntokwa nsi o entokwa besi. But ade ne say ntokwa na besi na esensi wo kwampa so na mo wi a mo sa ka mo asem. What I say oba so no ahye na mo subscribe to Abrokyire TV because a bema no ba tifie no ye na say say bema Abrokyire nka wale be so papa because Abrokyire say mpo na hu bema no 24/7 okwa adwuma ba wo fie Ghana ntesa Abrokyire hu ma 24/7 ma post ko mba mo tifie so what I say but I say no mema no be bra yo mo nsa so mo nsa ye say wo twi skada mo ba na ene ya no say pipi na ti ko say ko na ko gi aban dan na wo say bitafra che obi abaye no wo hunu nyansa so yere nkogya ban dan na di twe no na wo pepe na ban no ntua ma wo na obi aban na obi akokogye sa ban dan no tena mu free a enka ska ban ne de betua tax e da hwe man no sa no ma we se kan obi ne man Ghana enkoso no because nipa ne empeso be dey obi yiska e de aboa one day organization botum wo da hwe se say oba no be makasa ya was me for police no be man yem hye no so what I say oba no ye was me for police adentia bema bebre ni ano wa Abrokyire ha omo ni ano enu nti oba no so ne wote fie ba akom na wahunu se wo no wontu adan ka akoma so akoyi €150 e da bebo akoma no akoye adwuma 1005 no spend be 500 na de mu 1000 na shobotum na oba no so ankura ne sika ba sa sika ne beba no wo no oba no se wonte fie ho ai na meboa e no kure oba no se wonte fie ho enti aban no eye calculation na wote saa enkura ne sika no e friend unta heart no child support no wote fie oba ne sika mu enti oba no so te ho a no se wo bu no kwase a wo se adente se meteno na be ma ebu mu kwase a no so so le pam no okọ ba bi jama ha de ye fra bi jugunamt okọ ope no okọ register se wo pe yes ankra sika no se be ma ne tua because woni be ma no residence nye dey emum be ma no antifio na aban no de se sika na ma oba no na akwa hye se sika na sa job center for titi free oba no sika nim no na akwa ayeda akwa hye be ma no so le a wo se an me yere pese eka ebedi manim me yere pese eka be dey ebedi manim na wo pese o yere no empese ka bedi onim dia ene ye wo so ye wasede se wo ye be ma se wo pese eka ebedi onim dia hello se wo pese eka ebedi onim dia ye wasede se wo ye be ma empiepia wo yere tiko wo ye be ma ye adwuma na ti botom na ha dan okrum ha na ya na ade bi o ha on ska bum no so omo gya ban ska no po hu omo a ho popra omo gya ban sika okrum a no mema no support omo yem so mo kogyi ska no e ma na bi nim nyansa etim bua ska no bia no e de koya de ba bema no nam so no no aye na adwene se ono no de ono de otifie kwa ono a wo mo oba yo mema bi won mo na ma me omo tifie omo yere mo gya ban sika but ono ye adwuma o spend o fie more than sen kwa han dan ye o mema bi wo sa mema bi wo ho no ma ono te oba na nche no spend more nto no oba no respect no so ati ase but mema bebre no atifie a omo spend wo so on de busumi bia no wan save bia 500,000 sure ebi mutimi ekato wo se me de busumi the man save €500 per na say na nyo no me ho jira by force inji say the old dey kwa nanum krampo a o de beto o de 200 na we nyina no save o de koye dey ya ena na me dwuma mente ase wo se hwinhwima de ekosoro so ati ase ena kwantia ho yi eye musuo obi beka kire me se enye tuntumfo nko na ye saade no abrofo no bi ye saade no ba sa broni na wo ye saade no ono na se firi krom ha o kro no eni kru wati ase na bi a hohofo o mo firi ba bi ba no o mo soso aba o mo mpo no ye o ba bi o ho ama me German ni broni ti krom a wo a woni ba bi ekokogye ska so tuntum ni efiri Africa ba no eni ba bi ekokogye ska no na ono no koka kire broni ni se e bi a ha na ye de ekokogye ska no on ne ba be kire so ati ase entom obi asole o mpese mba Germany obi asole o mpese mba ye de mba Germany eno ntira ma bebre emu se money 100 ne wo German ha on emu 95 enyina visa nye me tu omofu yie emu 95 visa nye because wono no ba ye no odine sika odina dwene asi aban sika so aban sika
Today be an amount visa 1 year near renew amount. 2 years near renew amount. 3 into Obu will kuta visa about 20 years because of in the name of say a buying security. So what I say, me adwen pan de me tu mra no ma kire si da bia me ka asem say uba kroma say ya wo ye oba awo de ye you say bia wo ba ko mienu miensa no asole so a wo wi a no aye den no apɛ e kan say 2 hours bi anasa 4 hours bi adwuma aye den aye what I say ope 2 hours bi anasa 4 hours adwuma bi aye den ya na wo da build won krata nyame ye wadom na wo tim build won krata na ye den ewi a na afi de also betena fi a nyame ya wadom na your ba no nya e kan say indefinite na tikrum ha oba wo ne be ma bi wo a utimi boa no wo ne be ma bi wo a utimi do krata na de ekoba no but a man na omukuta service a 1 year 2 years business no woni be ma me se mema bebre wo krom be di ho adanse ye mema bebre wo krom be di ho adanse se mema dodo se na mo ne ma wo a se bitafra che besi na omunye nya mo krata mema dodo se na mo ne ma wo krom ha omunye nya mo krata dodo na ne ma wo wose me wo eba okrom a so besi ne krata akra wonya bi ebesi ne krata e friend krata no wonya bi adentia because oba no aye no ho say ono de ono wonya adwuma na be cover what you say why no so no wonya adwuma awo no nko an wo e na wo wie so a ese obi a wa ba ko mienu miensa ese o ye adwuma hwa abrofo no mte kroma mpom kuta mu jama pass na asefo no omo ntena fie da bia se de tuntumfo no da bia tifie no kroma amla che se wo a wotena fie a no de ma ho be 3 years akwa na start kindergarten no pa adwuma bia de aye but nipa no obi o awda na agenda say a man 3 years so fa ntena fie no akwa nya 2 years anu asanyem oh no kro akwa nya 2 years no anyem me da mefa ye omo what you say oda ya agenda ntakwa nya 2 years anu anyem oboa no mama ya o ma bi o ho a one day one be wa be 5 one member different wow because ono wo ye na nkra ne sika na didi ne tirim ntunu apam be ma na firifie o so what I say no apam be ma na firifie akra ne nya be 2 years na no no asako enu ntina kromo ase no ene nkrata asem ho ayeden no because oba bi o ho a afi bi ono be ma foforo ne wo afi bia one be ma foforo ene de ene ewo yen ma sa sikasem na didi etirim no entwe nkosi nche kakra menua ma ene menua mema wo ye be ma na sa wo ye adwuma na unya sika fa bi support wo yire wo ye oba so na sa ban sika na eba enkura sika no mesra mo bia no man kura no ajapade e be ye wo Africa ni nyina no enkura ni ntina ye de ye sa ajapade no akwantu ni nyina no septa frache utu kwan sa wo be beto be bobra na watima kwa bibi wo fie but ye ntu kwan se eba abetena ha sei na ye de abra bo beto chacha obetie se ya obaye no Ghana krontimi nko enso kuta krata nko bi ba kromo se ya obetima ye adwuma na nkrata kita na nanyini na watimi de bi abia boa no yonko no onya adwuma onya wo ya no otifie ade be ma one ne tie no so ya kwadwefo be ma so nko ye adwuma be ma one ne tie no eso ya kwadwefo onko ye adwuma me da me mo bi adi be ma one ne tifie no e ye kwadwefo ono a wanko ye adwuma e na ote honom e na what's the way for? What happened to Qua? Oh, you can put it. So what I say? Yes, no, correct. Come away. Yeah, but me, I've been paying dear. Me, matra a peto. Me, be a month to me, come on, some corner. Me, call Conto Cow. But be an some no, that the American who was on a macachero. Me, challenge me. Me, charge him fear him. Nita adwempa hene TV eda me din so no ba ko pe so what you say eti man na muti kromo say na mo pese mo ba mo yase ewo pe no mo nyine mo so nya adwuma na mo nkrata ne ntime mo amukunu nom ye wo so no ba pa be wo kromo say na wo be so ba nim na wo so ba nim no na ba no wi a na say be se kita no kra no enya strong what you say because oba no kuta 1 year 2 years visa enya de a oh no be man no ye be ma bi krampo na ye be ma bi a be 6 months besa so what I say ye krampo say won say nkuta good article kra dia ena na asem na say so what I say enti mema no so na mo mpa adwuma no eno ka mo bi ntina man no so mo no mo wo a e man no nko ye adwuma say mo so be nyom visa no because be man no oba no be hia no wa kan sem de ayede e de egu oba na so so oh say Mr. Fracha ka duro sika mpo ena ye de ma me a mema obi sa na mema ne bi kan so oh wo de boa me na sa ban ma miska aduro sika mpo a me de mema obi
be man start na ban start man sika 1 2 no hu se sika ye be me calculation na mfa pe na afi the be man no o say na wo so se nkura ne sika ye dey eba so ati ase be ma bitim ka kire ne yere say nkura ne sika na fa hwo mo ko si university na sa kindergarten no child support no €200 no aha kra de em say 200 o list akra ba ko bia de so ye de or the second one em say second one ne akra ba ko mo je from third going no and no the kakra ye de e be count but 204 say no 210 no de netimi de be netimi ye adwempan ko kan ye se menye se bi da fra che yete Ghana nka won hwe oba wo betre kromu anaso wawo na oba te Ghana won hwe oba na wo tie say awo ewo kromu hayi na se wo no oba ntina mema bebre ko ma ho mpeso mo no mbeda no nti kromu ase nka ha se pa na nka die ede enso ha se na oba no tete be ma na akwanya 2 years na ne menses na ya be yayi na no osan na kwakonyem oba bi wo mpo mpe be ma no but ohwa so wo tena fiafia ye de obo be ma na bro what I say do no akwa ese ko twa amansa do Abrokyire obi wo wonum na wo hia be ma na enye se wo ko hia no se bia ono ne kwa akotena ho awo so kwa wo enya nkrata okọ wo atena fie ama ban ahwe no eno na bebre epe so ati ase ana na meboa eno anu no na mba na eka no nti wo ti kromo ase yi na se wo pese wutimi build wo nkrata ase ma nkrata ne hia o menua be ma menua ba nkrata ne ya de de ehia so ati ase wutimi build wo nkrata ase yi a obi bia be de ebekoso so wotimi tena ase ema wo nkrata asem e build kama ba bia ne wa kromo anu untumi enko be bia ne wa untumi nya de enye so ati ase obi wo ho no abetena kromo ase so many years da bi be renew visa so ati ase na you hwi so obi wo abetena kromo ase so many years da bi be renew visa ye wo so ye wo kwan bi wo ho a wo ye adwuma bo ho modena enche pa na unsa kan indefinite pa na unsa kan indefinite pa yes so na unsa kan jama passport nte no bibia be so ye okromo abia no wetima da aye debe na what I say wo pese wo jeka pese to fie bibia wetima debe na efe de se wo ba kromo ase na wa ye adwuma na wo manyina kuta passport what I say debe na efe de ye ni je se nana say no kra na make no ai what's papa more fire what more fire me fire o mo nana what I say debe na de se nko ba Abrokyire ase ye oni papa bebrebe wa Abrokyire ase ya wo ka na okra kire o mo a so wo ka na okra de e kire o mo a o mo mpe no kra more fire happy Easter ai ye cheche bunyi na sa pepe ai abusana twashia Elias Bla ja Rastafari ai enche Drex we be onso be gine die ai eti ene no kra na ye de ene ye ka no so mate ase munkonko di agro na yo munko di agro ko oni Elias ko di agro so mama ene we bebre ekoso okromo ase ya na kana say ye cheche mu nyina ya na ano edene ene we bebre ekoso okromo ase ya emma sabita frache abrofo no ehu nipa bebre ntuom ntobi ono so ena wo be ka asem wo social media obi wo ho say ai na wo tie to wo to mind to omo ni bibia o ye te ho ato bia ni ho no mamofo no omo ni but I saw money evidence into no o ka mo see you what because nipa no ni evidence bia na abrofo no mo ka say ye te omo to twi kasa aye tro de ko book mu ga twi no when for the translate twi mai jama for na be translate twi e ko book mu de mai jama for na be translate twi ai nana jama for na be translate twi e ko book mu de mai isa oto na aka say bia kana say oto na say bia wo aye wadwene say na do be read comment mama so oto na say wo ye wadwene say bia wo no akobese abrofo no enti ekrom kasa dia ene lalai oto na say wo ye wadwene say bia abrofo no enti ekrom kasa ene oboa so ati ase abrofo no omunim na ekobia omoti de ekobia ase enti nya ye ne be gina be ka kire obi se ne se yo wakwasi broni no ne mra na o hye no na akekere ne nsa
Cause Brunim Tina is no be or crumpa as or blood test. Sanomanina, they say a bear year, Juma. More say a man for chances, and can could be back, not say be a septa fracture, Ebian a bear man to me near Moana, could be from a dibuanco, no, I call, no, I don't quack sign. I'm a nipano, no, I didn't cry day, Eda Shinibutum. But a ne, a dufudia, and if a semi cumina, and before no, baby as a scan or train to Mumpa or Bako. Did that be a chroma said before Sesca? That be before a beggars. That be your car or coffee, sir. So, coffee is a pound to me who are Bano Bonte. None of story. Why no bassa? Mammy Bill, a kind of butcher. Not that beyond the solia, a bicycle, wajia. Not that piano or co office, why? No, a center, they be a bassa. No, I don't know what the call. Now, wait one day. And now, Nipana or Jiska on Hono, common young people who your man on. When any Panago see our basim. Mamma for no pay, and on any Panago see our basim. Josiano or the near the one a woman calling Chen Servus. No, Cochiano, or in the didn't command, say one to kill the pictures. So what I say, no, hey, now all buy and chain a bejiska, so we need the obesano. Say, God chain and a watch I can see at the down who need. A honor, yes. Very good. And don't minimum said before the upper life. Into upper life for a whoop bicycle. Now quiet day, one man buying a mouse caca crab support home. Now so I drunk a crap. 2 hours, 4 hours a crana a year. Now so died also a support home a crap. Me against it, so be jab bicycle. Me against this idea. No, why the way you sir. What I say? And to Chroma say, Debiano. Obi to one now, what's now 20 years? 1 year visa, 2 years visa, 3 years visa, Nikitano. Oba and Omodia said, Miss Ansel or the H. 2 pine dear. A okay man, no, I'm born from Goyabia. Sano, my Sergeant, they don't. I almost so, ready, many visa, dear. It's enough. And quite here now, coronavirus by what I'm praying, never say mood. What the chroma and ya juma and ya passport to be ada. Yet, yes, say, boy, my gun at you. Say, young Ghana and ya Ghana, and to be a higher diminution pruti. So what I say, pruti, your bar, you don't want a year juma. Who could take 28 or chance? Who could take 25 or chance? 28 or chance at the Ewan and him. So what I say, short time, or you were juma, which when you're indefinite, which when you're unbefisted. O qualify for German passport, o throw exams pass here, it be mount. If rock on hair, open da. Me I don't find them a tip on the mamma. Build the one Nkratasem, now build on Nkratasem. Now we are indefinite nibi, a man for DAB. We are man for passport to Nibia, opa da. Meko can, yes, yet, and so some make Kenyan and so about Gemma. Now Junico a church and some make Kenyan, me boamo. It's a man, I'm on Tumbotomo high dying, I'm also a motive, Murphy, I'm on some more mana, most all I'm digu mana councilman. And not a man, Emma man, or Mumu man. And a man for Dimo Yeremba, rough because Unu Niska Mau yet. And to be who's at 10 toes so, and toes and 40 cents. Yet also 35 cents per Okolodun toes in Bama tenor, not a brow yet. What's I say? Not a brow yet. Now or the toes and dada yet, ebe do yet. Now we say we didn't toast that you do it, and that's a Obama notice a what? That's a trace with swing yet. What I say, you'll be one now, your baby or a sack such a command benefit. Or be an other benefit, but a name my own we ask no, or more powder, and then my own we ask no, we are the kitchen manner, the near than any so. Obo wa talk a man and pan and in so dance, say, you 2 euro, the man and never saw. You what you say be out that came, and you what you say be a sebita fracture, we aren't to the good accounts to be into me and a few. Share, we do it. Old boggers, no. I say, Juma Moyan, old boggers, some call renter, or more pension, a Juma Moyan, or Muja bicycle 350, 370 now. Not a cotton afro shop. You can't say me yet. Consa, no chroma say air cosso. To Obia Behun be a nipper no busao, I now about chroma da bay. And I'm about no. And now my men wine, and I say, funny Ghana bar. I am careful, yo, and I'm for some yo, so Basso, share, Nameda, Mr. Canoe.
Somewhat I say, because Chroma say at me sister, no more was adwempan de bia pesa Abrokyire nsem and Abrokyire Nkratasem and as for our buy pages so no share, no subscribe to YouTube channel and down the video be abed e bebrel. Be bien wa pie hu na want ase. Our bad adwempan platform so e be hwero da. Ai na namboa, sa pepe, e 3 ways no. Nyansa nkwa ne gum. E 3 ways no, ensem be free mu beba no. Wo no me chen lawyer. It is a Oba Abrokyire or say here or say the same here in Canada. No correct. What I say, ma'am, say nobody read the comment, mamma. Na me fire omo. Read the comment, mamma, near to us. Read the comment, mamma, near to us. Right said my brother. God bless you. Amen. You can almost say Enti Abrokyire de so Oba Abrokyire. Na se one priwuti. Enya wo ambe de won Nkratasem a na de ko di aban sika echi me nua be ma ye ba Abrokyire no me kai yes am de nya me besa ene pempen so nyankopon de beduru na ma anya aban sika so ati ase ma anya aban sika ba beginning ne dia eno dia oh aban sika de say ye wo mu ni diso what ase aban sika no ye wo mu ni diso aban sika ne say wa ba Abrokyire foforo na wo no ba be di aduru no satan ye ma permission bi ase fa ko ye adwuma aban ne ma order se fa koye adwuma enu nti ne ma permission se fa koye adwuma nti no e de na aban ne be ma uska ngakra what's woni e de aban ne be ma uska ngakra but obi wo ho a wonya ne nkrata awie no won koye adwuma emye nti ne tax enya hwe na sa visa na ye de ma o na so fa so ne sei visa na ye de ma o se fa koye adwuma no e so fa so ne sei fa ye adwuma ne ntia ye nte o tax ne fa bi nya man no man na oba mu na wotimu no me ba em bedi aban sika ne bi o me ba na aban sika no mbaba bedi tamam kokodi aduro no what I say mbedi adum kodi aban sika ne bi me agensi no ba free se me nya me nkrata no na me tena se dwene ko akire hunu se ese me gina me na se bema na me time bi o te me nkrata no ma nya aban sika bi mu because aban sika no oji jama aban sika enso so hu so anso e wo ho woni aban sika enkokwa aban sika na amanfo ayiro mo gidi no what I say bicycle man for you on mugidi no e won so so ho ka de ye adwuma mpo a enkeye what I say ka de ye adwuma mpo a enka eye because they say one akwakoja bicycle intem bia na afro bra appointment intem bia na afro fa bank statement bra na nhwem wo ja bicycle ya kan sa go bo obi mpo ntimi send you scan for account so what kroma na ja bicycle wonya visa wi a kopa adwuma ye wonya visa wi a kona kopa adwuma ye mu so obi address shepe a na o to na wo kan ho asem won so obi ablabo koso a na to na wo kan ho asem na ye oya meme wo kroma sei emu 99% enyina address da baabi da bi o so la no o de kan say onam na okobusa ne letters wo kan yes wonye de be na nke yese nka wo to no sabita frache na wo wura wo fie na wa bie o letter bo se kokuro na wa yi letters na de ko fie omo peska sika boom eso omo tin fa anya hwe na me ba sa de bi oba no be ma motia se be ma ne kona oba no so ko ba e ba sa na sika ba fie more than so obaji aban sika because aban sika wa kanya asema me chechi mu nkyere mu ha asema me yere ka no mu ntie ne ye pa hwe se wo yo ba ene be ma na se muti kuru mu asei na se wo pese mu abrabo no ekoso yie mo ye mbu bia bom kama munyai aban sika no enkura sika na aban de mo de ene so uji millions of euros kura na ya akran de be ma no but so pese wo Nkratasem ekoso wo pese wo no yere mutimi ka bom na mutimi ya ajapade ene bibia na kromu adam ho tom a hwe kromu anti nipa bebre ntimi nyusu ka papa o me ko kan yese menye nipa bebre ntimi nyusu ka papa obu oda bi o twa fitin shop kwan because of say we beggar o scan bi pa o but obeyi nanim akwahan ne dan ama na yere ne ma betena mu na sabita frache ne sika na enso no mpo ayo ba bia be kwa be support kakra no onye what I say no obi mpo timi ka se ekogi dan no wa ma ban age ama no be ma no hwade o sisem black man what I say enter ye kro ye man Ghana enkoso no se jai kro mo se she tuntum for nsa me do nyame afi ma on be se kro mu a first pa Abrokyire no wo da mo hwade first pa Abrokyire no mpanyifo no mdi kan okromu an mo hwe japade on be ye wa Africa na hwe ne ye ba ye wa ma homodi mpo a na ye adwuma boso me so abesa akọ minus because ne kromu an o mama kromu bibia ye bawe bibia ye tentan ntana me hu obi a o me pa Abrokyire ba Abrokyire ba o mo firi se bia Abrokyire se no ye me dia e na me beso be de o beba
So what I said, Ghana for nyina ante say me tan obi aso bia betu kwan yo. Me pese obi abetu kwan. Ba me na me kan brochire mu no kra kire omo no omo mpatie. Me adwempan na me kan brochire mu no kra e de a kire omo no. Ghana for mpesa no kra no tie. Ti se yeso be start be twantro ni bi. Oh. Ye be start be twantro ni bi. Enem ko gina ha me se ha. Sa dan we say mato me dan. Oba brochire brochire de. Sa ebia car we mato cars 10. Oba brochire de sana Ghana for no airport. Ba me so de nya de a megina ho ama me no kra kama yi ato nchenda. What I said, Debia me come no cra. Me come no cra. Nipa no betie no. Utie be boa no. What I said. Asama na me yire kan na me sen ba so no. Sa wo ne oyire te and our girlfriend te e wa abrokyire say. Na mo pese mo live good life a. Eni ta brofo no obi ohun so da ka papa mu a. Hwe yete yi. E na se bita frache. I say e na yete abonten a. Ye dey. Ye gem frama no. Smart ase. Yete a ye gem frama no. Nkran so na edi agro no. Sa pepe. Enti ye gem frama ene edi nkomo no. Me se wo ba abrokyire a. Ye nyere onye adwuma. Wo yire ho ye adwuma da bia no so nkwan be dey. E be ye de. Hwe se ono yire te ase. Ai na se ono mpnate. Na mo pese mo live good life e wa abrokyire me nua. Be ma no wo ye 8 hours a. No san kwa ye 2 hours. Wo de be ma no ye 10 hours. Wo ye 10 hours a. Ma o yire so nye 4 hours pe because bia na nkura ye dey. Aba montem. Se nkura aba montem a. Ana na mboa. Se no anokura na meka no. Ai, se nkura e wo montem a. Wo oba no wo de ye 4 hours. Se de be ya mbetima ye dey. Ahwe nkura no so. Be ma no nkonko ye 10 hours. Wo de munya sa calculation we oba no 4 hours no obetima nya be €700 e wa bro Germany ha. Wo be ma no 10 hours na wakoye no. Fire expenses e dan ka. Ene bia mu yusu ka. Mumfa ntuatua bi ka na asefo. Na sa oba no sika na beba no. Mumfa no bi nya dey ensave. O de abanka. Aban be to control. Aban be hye wo so. Na se wo sa wo sika. E de be na apeso ya wontimi nye. Bia obetima. So ati ase. E build won Nkratasem so ya dey. Asan ama. So calculation am ya kire me se be ya kire mu biem. Se wo no ukrote. Ana na o yere te na mo ye nipa baako. Mo ka bom sei. Na mo save mu sika. Obi atene ho ase. Be ma ko ye adwuma de pay slip e kire oba. Oba so ko ye adwuma de pay slip kire be ma. At the end of the day no e boa mu nyina angasa. Won so le ntwa kwan enkwa aban office da bia nko sresre. Na wo nam kromu mpo a na wo ntimi ndresse. Na wo do ho ye de 8:30. It's about time before e say jaya sresre e wa abrofo nanim no. Eno tira abrofo no besi ne abrofo no emu ye no. Omo sa do munya asasa ba ye kurom. Ebe tutoto e gold. Fufofo no masa na ba ha. Aba ye no recycle aye no makese no masa na blay am ato na boden no. Ai, nana. Sa no kre. Ai. Sa no kre. Yeah. So what I say? Sa calculation am ye no. So no yire ti na mo ye nyoma bomu no. Na se wo no bosom ya so no. Na wo oba no, wo na wo kunu di muti abom. Wo oba no, ebe wa wo nkura mienu miensa, nkura nyina start school a menua ba entena fa akosa. Perfo hours adwuma bi na ye na ye. Wo ye bema na no yire ti a. Wo ye adwuma fa pay slip kire oba no. Se na be ya oba no susu benya odo e de ama wo. Oba no so be kire no so sika semu. So ati ase. Odi esie oba no. Oba no so de ni de be sie. Na me amepene. Ompene ncha the end no na akwa atwema mentwe. So ati ase. At the end no twema mentwe ntino odo bi anya den. Enim. So ati ase. Ntino se ye pese ya blabo ene anu makoso eyiwo abrokyira na e wono. Aha na ese didewo. Aha na ese timi daka papam. Aha na ese timi sesie yefie. Aha na ese timi chanta de papa. Obi wo honom na why na wo se da bia nje sokọ Ghana so abo life. Mpa bebre ti abrokyira ha. Aje se wo mekọ Ghana na sa boga na ye den. Me mekọ Ghana na me kire mo se boga mo fa nto nchen. So ati ase nipa no obu. Or respect. Enye se bia osem ye boga. Nti obi o te ha se ye boga no. Dressing kro on dress bi. On dress bi o uko no odrop man ta de be 3-4 pe. O he no kro na meka. Uko no odrop man ta de be 3-4 pe. Na sente kro aba no ho. Ta de be 3-4 pe. Abrokyira na wo tena ye ntade no. Entwen se obekọ man Ghana mu ansa na akọbọ life ho. Ye shopping na bo life no bi wo ahye jacket papa, hye ntade papa, na fa bi eye dey okra aninye wo ho. So what I say, okra aninye wo ho. Na mo da mo sole a, agi se kan say obi beta o we dey afi dey mekọ Ghana, ansa na makọ ye shopping.
afi de mekọ Ghana sama kwa shopping no mota ya sa ne ma na da bia no ade a oba one oba krompo tikranda unya oba sa no ma we so ka ho ntina mema ka chere mema no so mkofa ma free Africa ba kromu ano wo start na siesie ho bia meka se bema no no tie se no person kofa oba free Africa ba no ono no ne fie krompo no so obi mantuam no hye wo so wo sim kwa wale wo kwa kofa oba free Africa ba na wo mpese o yere no be ba obi be di wo yere obi fa wo yere dia bema mesra osiesie wo fie kura ho to pedan a wo no yere ba say one bedroom mpo na wo nko na wo handle sa one bedroom no nko ya de handle sa one bedroom no so ati ase wo nko handle sa one bedroom no na kura kakra na wo yere ne ba wo no say bema ya men na ti sabita frache bema no sabi enko ye kura mpo na me pen sa se enko ye mpo a me pen sa. But here in the case, Bema no, no bebo no sika no ko han obi one room. Okwa han obi one room. The one room na okwa han no. Ono a ne form class under form. Ne form is under form. Abrokyire life won. Sa adwempa ne ka no kra kire mu a, yese menye. Obi ti abrokyire, ba bi oda no, e ho nya. Obi ti abrokyire, ba obetwen ya mpaboa no, mpaboa e ka na se tokaifo e de ba ye ton be 5 euro 10 euro no. No akoto na hye no obi ti abrokyire pa boy wodi mpo nhye bi da nyese oniska o ska but on to age so otwen so ba bekọ ne man Ghana mu to obi ti say da bia na sa hye ne dem fam da bia won do obi ti tax obi ti oyewe menua na wo ti say na say wo se abrabo na wo bo no won mu abrabo a etene a na do why wadwene say wo pe oba so natena e be ye sa enye ye because ote Ghana enka ofa oba wo na ohwe no oba ne ba won chen beda na ade chena wo kofie mpo a wo na be ma niska sa gena fa kọ oba no bibia na oba ne de ba be busa wo oba ne be di dwa oba ne be de oba be busa wo dika abrokyire ade enka ye se we bia wa ba wa wo oba no aban be ma no ska kakra da support mo ho nta aban ne ma oba ne ska kakra na oba ma so ayere ho ayede aye adwuma na o ma wo yere so akọpa adwuma bia ayede aye se 4 hours mpo because a ma ho oden de untumi nya de enfa compare me ma ho oden na monyere mu na monya adwuma na mutembe ode mo nkratasem me de no na hia mi o because a difficult so obeba abenya krata ti krata no unya bia no ayere ho no aso mu yi unya krata ne bia no ayere ho ni de be ma wo kratasem akọ animu ye adwuma ade be ma wo nkratasem akọ animu power bruchira no e ye adwuma minim se minua no bebre person tu kwan e wo sa akọ time wo sei mamfa sa akonya we say so nka nkyere minua no mpese mtu kwan wo sa akọ time we say so say na akonya na da ho no anya akonya sabita frache e bete sa ayizo kokofa Libya kofa nsuo so na da bedura bruchira ha eno kura emu atete ni mu atepo no do won kwan na eto so minim se minua no bebre efa e kan sa akwan no so e de ba bruchira sei na bruchira no ntse first pa bruchira no minua wo hwe me na bruchira obi me say asa afa ne Africana aba ye best start akọ adrofie akọye interviews ho na motie nsem na ma ne huna amanfo FM e wa adrofie e wa abrokyire ha obi te wo odapo a wona menua sem sese kakra wo ho na se wote wo man Ghana mu a ho Ghana e desene ba bia se kakra wo ho na your business na e dey mpo nya mfa so 10 cedis mpo a menua Ghana e de abogafo bebre na nka no kora nkyere mu bogafo bebre na nka no kora nkyere mu obi atukwan betena abrokyire ase wabetena be ya be 25 years plot mpontimi ntobi wabetena ha plot friend plot mpono ontumi entobi ni nyina ye tire sisu yi ene adwempa ene akomapa e dikitawo ena wode bobra ekoso ye de emawo menuanom nipa bebre afa ekwan bebre so ese ya manfo nyuma etwetwa manfo nantini ewa abrokyira obu ho ne nua Ghana ni wa adwumam ntene ma nipa bebre o adwuma mpa so ode nua Ghana ni ebekwa adwumam so de nua Ghana ni bekwa adwumam adentia because ode nua Ghana ni kwa adwumamu a nua Ghana ni ekwa kotwitwa ne nantini nua Ghana ni no ekwa kotwitwa ne nantini se ade adwuma e bia ne nipa no wa adwumam no enka na adwuma ho no Ghana ni no ya fa na wakọ no nyansa mmoro so waba no nua na ka cho se bema adwuma mo de se na ye de enete na nim de beka so me ya de ma me nye ada ni nua na ode ne kwa adwuma no ankwa adwuma no sada no ko ne ho me masem sada no ko kire no bobre so no otimi bo adwuma otimi ya adwuma den ti sada no adwuma ya mfa ma no mpo ano akọ no akosom
adwuma yan fa man mpo no akosum ono nko a e de opeso kire na ho odin saa da no etine nua na ono de ne ko adwuma num no e ba adwuma saa ade a chia ne aka kire nse oh we de we aka ontu so nua num na monye no aka kire nua nse bema na man kan kire wo se adwuma we se nya adwuma ye se wo ye de e se odon nsa e de ekukosum was media na mjina na chef no boss me ka chem se me nkoye so nya boss na frɛ no ono angasa na de na adwen so onim so okwakoye na wagene nua na nim onyam e wa adwuma mu ho ene nyina kan ho na ma Abrokyire na obi ba emwa mpo no wonya bi no so ati ase pesa menkum nya na ntire twitwa ene saa ahoya ne saa bayi kankan no Ghanafo ye nyae na emwaye woni nka efese nka me ne me yire ti wo yi ebia na ka me yire wadanfo munte ne yi ebia ka me ne me yire ti ebia ka me yire wadanfo ka me nua Ghana ni bi firi Ghana aba metima connect no so we de me yire adanfo e wa ha to de brafie ne nyina yenye de yenchele na ye chele a na bia otimi afa saa kwan no so e de asem yire adanfo no pe enso nka wo be man saa nipa na kwanya wo man saa kwanya no wonya oba no wie na no no oba na tim ne ba be se wo yire ya ye bi pen amoaye entina ye ka no oba no etim no oba be se wo yire ade a oni be ma ne kan ye no o ka kire wo yire ensem amon kan no nkomo amuni ye no o ka kire wo yire nti menua Ghanafo bebre atototo mopunum sere me adwempan TV metie amato punum no what you say Joe first osa hene nyame hira bibia obi a wo hwe comment bia na yango po nhira ma me ye read comment ni ma me pa acho smart you say Tana say ohima obviously better to be friends with whites in Europe than our own home people. No kre pa because where ablabo na ye bo Abrokyire se no ya na din say me ya say unua tuntum na wuntimi muwa no ma me ya na me ya wo me ya pass ntimi o to da obi timi frew sa adwempa hene me hiamwa na makwa akohwe nipa no profile makwa nipa no profile no na ma hwe se sa video na wo hwe na wo so hiamwa no wa nhye na obi gina bi di atem no akohwe sa nipa no obi di atem de no nipa ni di no no akohwe sa nipa no video no ba wo na wo kan sempa na obehye o video ma onua bi ate bi no wotie a no nkwa afa back door na obetwero oh boss adwempan ne me hiamwa me hia say ya na mu free me de me nkoye nyi mu minimum ade na me kire wo ba me kire wo a wa wutiri mu bua ebe dey ebe bua wo fo minyanum Ghanafo ye mpe no koreka wo ka no kora yesesei yesi system e wa Abrokyire ye adwuma wo da mo ncheki obi a wonya adwuma mo hwe na brabo wa Abrokyire sei da bia no hu a o si o ebe yi da bia na ye de Nyankopɔn din aye national anthem ena ebe yi nti wote otoso na ebe na wo sole nkɔpa adwuma anye ana sɛ wo move wo ho a ebe da na aye mo hwe mema kakra na mo ne mate na omo angasa no support ma e wo no ma bebre mu no mema na omo ne mate na omo support ma e wo bibie mu no mo hwe omo abrabo e wo kurum a na mo fa compare mema na omo ayo mo so mo de omo support ma no na mo hwe omo so abrabo eno ntina kurum a sei no ma e wa no esene mema no ma wa no because oba no ma ne ho so akwa aban hwa na ye behwe no nti wo be ma no wo mpese sa ade ne beto na apese oto abusua no nti ase nipa bebre etia wone ne batefie ne efe no ofa oye no kre ye me kokan ase menye eno kre so na meka no wone ne batefie ne efe no ofa wone ne batefie ne efe no onke sa because onke no wone ne ko aban officer onke no ba frɛ no ko frɛ nda ho a big problem ko frɛ no da e ho a problem kese pa because sikani bre eni sebisa anoma na ye ba Abrokyire se ba bepe no obi ofa kwan paso bia no wo de ya hwe na brabo obi ofa kwan paso bia wa Abrokyire bia no ye wo so obi te oye adwuma tua tax number so me beso no wo te fie wo nya adwuma ban ma so no aka wona ato so na wo yire na ban na san ate tax obi a sure say big ups bro. Thank you. Miss Wenda Omase. Sa smart ase. Enti no kora na adwempan TV kana say oba Abrokyire say ya. Yanyere ye wona yanya adwuma. Sa wo ya adwuma aborofo beduru ba bi no o mabie mama obi a o. Sa aborofo no hunu say adwene ne kitaye na adwene ne kitaye no adwen papa. Enti broni ba bi o mo ye cars no. Akosi broni matuntum ma o mo ye car engine da. So ate ase
akwose abrofo no ya bayfo abrofo no ya bayfo sene ye but broni bayiye wode ya adepa broni ba ya ade bia na enti abrofo no se car engine sa no manyina mo ya na nadwo anadwo midnight abrofo kuku danfo meeting bia no mkɔ na nadwo so ati ase Ghana nke beka se all court ati ase no wagunsa no frɛ na nanom no mo ayedo masre bonifa chance no master tia sa ade no die nta akwose broni timi to bridge fence so ase kwose broni timi eye bridge no da fence so ase edi bentia Mommy read the comment. My brother, I help a girl to get a job in Canada here. I invite her to my house because I know she's in Canada. She tried to snatch my husband. Do you think I will help someone again? No way. So we has been American yo. Oyo ba, oyonko ba, aboa wo, ama aba na nchen. Ehɔ na wo na to so. Akɔwɔ to panie. Unim sexy pant hye. Enma dwaman bɔ. Styles bia nim ye. Nti hɔ no wo na akɔgye wadamfo kunu. Asa o yasa nyame betua o. Mame, we tie nyankopɔn akatua na twam o. Etwam. We duabo straight. Meme adwempan ne de me de. Ene Ghanafo no ye nyame saa na nyame ye. Ene de to ne tie class 1 mu. Ewiase de me jimi nyankopɔn di. Nyame na boss ro bo asase. Odo obia pɛ aye de ama no. So ate ase, opa yesa bo obi dua, no bi so mfre nyame. Ne ho nipa. Ate ase. Hwe so la ne di Ghana leaders atem. Ade be masa atem de ni nyina to atwa yesa eduabo. Nye mo mu dua o. Ghana mpanyi. Nka kofo do ba be so e no. Amsa konya na ngasa on betena konya. Ya na wudi omo che na obedi omo nim. Amsa konya no betena konya no so a. Ense omo ka no, on betena so wia no madwene na nane. Madwene nyina na yesa adwongo no. Oh, no correct because say oba ye no. Ya mana de se won swear in no. Se kan ni kita no meboa. Ene Bible. Ene Bible. E se community Bible. Nti me de say Ghana youth no. On be sa adwempan ni gina omachi. Ne fire panfo de a mo so lenko Jubilee House. A big demonstration. So the Chroma say a demonstration. In peace. Has a demonstration peacefully. Quite demonstration say to about Ghana for you to Nino. Mope say I jump in Solina Mochi, near Condia. And as I did the Munion and Momoton action. Speak more than West. What I say? Monsole Monco Jubilee House war. Moko Jubilee House war Ghana. Namon can't tell by and say, Yempel. I didn't take because we're disappointed here. Mlebian wa Ghana mlem so ko peacefully ya. Ye bechi watum. Mlebian wa Ghana mlem which they say ukona so ukoye cancel demonstration was ndwuma be de bechi watum. But yet social media na na wadapa da mpacha mechiao ai yet now na say ya no de ya ye mfa to ne die mu man. So what you say so no papa atifie na so papa nya de ma wo. De na so be e so ko to panimu bi anim. Na panyin no be de be kasa kire wapa wapa oye badwemma boni bi mpo na de na obe de obeti wo na no wapa tifie na sa ade na wapa wo pese wapa ye ma wo wapa nyema wa na so na sa wo di wapa atem di na atem a wapa no be fiu nti pese Ghana mpanyimfo etie yesufre etie yensam dia youth na ye sole a ye hihya manfo video ase eye mo fire no mo nyina mo maache na mo nko Jubilee House wo ho na kufu ado ote wona na yere ne ma diska ni jamo ti mo sole na mo nko ho moko ho na mo kire no say yempel adentia yempel wa na mo kire mu reason ti a mo mpe no mo mpe panimu bi ni manim na mo nchoro letter nko Jubilee House wo sampo sam ye demonstration ti ano na we nyina Ghana fo no ntimi nye o ne aba social media ne edi atem ya na ye me ya so ati ase ya na ye me ya ese mo ye action nye se action se wudi atem nkosi hwe saa ne o manen saa ase minim no ene de tu kwan bedu kroma se ya yama kana se kroma se na abrofo no emuye because where kroma se on me say last week na me say me bra ho sa satana na me kana say satan na me kwakwa me kana pipes e na me fa train de ba fie na lady bi am so be Congo ni ma me okuta sa double kinder wagon no wa wo twins ana de twins e kra no bo so hwe a wo we na we nya 6 months san nyem ye nti nkra makwa 5 di na chi na lady no wasa ko di dwa na asema buru ne ba ko kan se won mu free Africa ba say ya na ye adwuma we tuntum ni Congo ni ade obefru train buru ni ka kire nsa mu free Africa ba o de Dutch because lady ne nti Dutch mu free Africa ba say ya na ye adwuma na ayo mo hu ye se ye hu ye o mo hi o ye o mo hi poto enti first na abrofo no mo mpa wo mo se abrofo no start ye de wo because o mo nim se o ma anwo an ya tuntum for do mo ma no e na o ma adwene ba sorry e ba ji kro na ye de aboso
because I no officer maybe you just sky wa ban ho say abrofo tu na be kwa unhu German ni wo mu ahoho nko a so ati ase say my Ghana e na ahoho ba ye no ba be sere eska na nka timamamufo no empene na Ghana ye cherish omo free outside abamo unze nya kura se Ghana wo Ghana man mu na Ghana ni hu ahoho a awurade se Ghana ni hu ahoho a aso hu nyankopon ohun ni nua Ghana ni a Ghana for ye fun wonam kromu na wo sia Ghana ni bia enye onche wo ohun bro ne na okwachia no service wo say ya de na onua Ghana ni sen person obre wase say ade na bekwa yi ama but on kanfo da no opese oye de obre wase na obre wase na ye de ye butantim me ba bia no kra ne hye bia no metwe pie ye me say ye butantim nti ete abrokyire say na say sole ye complain obi asole obi wo Ghana o say an na abrokyire de ye say ma wo power power na ne den power na ma ne won ene den because of say mema ne akwadwofo bebre mema ne bebre akwadwofo e wo mutirim bebre akwadwofo wo mutirim ono na ye na dwene say ono ma ne yira kwagya ban sika no no na tena fie ho no the residents akwakoto baabi na busome susu a on san no I just can perfu what ya so o da se ne botom me di sit down me di say no wasa de si oba no na wo ye say nyame ntua oka so ate ase we kwa ye say de nananom me da anyankopon me da na makam nananom on to no bontem ena de wo sole a wo bon pa ye say nyankopon wo de nyankopon din aka ho but me ba me twa wanu kokrom ha sorry na kohwe ukwa just life nko a omo ba so na omo ba ya hwe who nim bibi Debbie so for bi ne say one Arab ni bi e business e wo Germany Stuttgart he ya so ate ase ena so for no ne nipa ne business no mine e can say a mechanic or repair cars ena mine ndi sika e share container ena wo ye dey ototo cars ni bia cars be 8 cars 8 ko container ba akum container ni 2 na cars 16 no ne mine no edi akire ko Ghana so ye de kwakotonto mo start big business obi also wo ye elder wo ye science of no okoton cars ni wie ya mine na antene nkan biem ebesin ne etama mine no tuntumfo ho ye na hi ama mine tuntumfo ho ye dey na hi kire se asema unu masambro ni ka kire me o ka kire me se sa nipa yo ye sense no so no so okwa aso le o so okwa aso so ko bompaye nti se bompaye na wo bo no enhira ben ne be firim e de aba bompaye na wo bo no enhira ben ne be firim e de aba obi ti abrokyira ha won do so mfa ne pipa nya adwuma no da mo bi se nipa ne fa nya adwuma nipa na wo de ye adwuma no bosom ye so a wo na wo ye opipa no ye ti insurance to ho ma wo ye ti pension pay to ho ma wo what ase o yala be ko hospital ya ti afirim what ase na wo wia wasa agiska ne bia free nipa no ho na ka nipa ne de kakra aka no ka fama nipa ne in peace na nipa no nko wo ya na obona sem 15 funu ko hwem ska ne ma 15 funu na sa nipa no agiska na da kotena full shop no ko to bia €2.50 ko to bia €2.50 kwa na otno me abosom so ya akwa no ni sika no me fa ma no no wa gia hye ne bottom etina ne mpanifo no bebrobi wo ho a stroke yale enti na omo stroke tito basa no because every fracture me say bogus for we bone nko a because ono me eno so e bone kasi o maybe obi wo ho no ma obeka se we je se nye bone we dia ye me na ma branya me krata ma me wo branya o krata fa ye adwuma na di hu mfaso se wonim so tifa anya adwuma na de mani pansa nipa ne fa anya adwuma so dia boso me so yi nipa ni scan fa ma no obi nko brem obi medi because wo na do krata ma nipa no boso me so a insurance obi okọ de krata ma obi nipa ne timi nko hospital anse me na do krata ma me se me fa anya adwuma anya manim ne da so ntino obi o ne hospital card no on fa nka me ho se je na boso me so tim da ko hospital na ono no tifie na ono bibi kakra bia na ko hospital but wo na wo ye adwuma what I say pension pay ni ate ne da to ho ama no so what I say nti sa no ma we se no ka boso me so ye no fa ni pani sika ma no na nipa no ho nto no so a boy o kan wo so ya metwa watom na meme Evans na se mbeje wo krata de ye adwuma na boso me so fa misika ma me a meme fa wo krata na ko police for ho me ka kire mo a muni krata na mo da man fa krata ye adwuma no munyi hu mfiri mu na mo fa kokuduro ensi moni so so ojo bi krata wo krom a na de ye adwuma
na bosome so na se nipa no wan fa osika ma wa ka che nipa no straight say wo de be kwa police for so bi ojo bi krata na se nipa no person osisi wa afra adwempan ne TV I will follow you baby I will be an match now law no match now mla na ma wa punish nipa no se nipa no kuta krata be Jeffrey ne nsam Ghana for no bia di nkwase asem ne jimisem okromu a che dodo we di o matter because ebi ma di nkwase asem ne jimisem okromu a che obi ba ebo kabedo abrokyire krata de se bita fra che yemfa kame obi mpa me bone nyina se ko bia benya no so ne de entina me ka kire mo se wunya krata yiro hona ya adwuma na build o krata me nua ba ma wo nipa na ba ha sei sebi obaye no atoanse no onya krata atoansa nto ontimi tena fi so sa obi wo mpa wode wakwose adrum no ebi aban sika de ma no esua to peso oye dey ope obi krata de ye adwuma na mboso me so a wagya abusu ya de e wo fie wotinya bibi kakra de kokomo mo na sebi tafra che nipa na beje o krata no de ye adwuma na mboso me so ya fa ne sika ma no so a wose me mfa ma no adentia aden na don kwankwa ye adwuma no nipa ne so la homa che kwakwa ye adwuma na wugina be kuma na nifa that time na wada what I say onye lazy asanka onfa okata mo bi what I say nipa ne ye de pay slip eba e post to blame nipa na obeka no kra kire nipa na wo ye adwuma no say pay slip no 1002 ene ba so no ka kire nipa say bia we de boso me de 900 ne ba so o say nkwasa sem no ka kire say 900 ne ba so mo am say nyankopɔ betua mo ka maako na nanom enim bedi wa wo do bi do krata ye adwuma bia na won why wadwun say wo sisi nipa no ene ye onipa bi won so ama me wo take advantage to chroma say ono de we boni papo we bo mapo because am for desperate airpen krata saka miti we am for frame adwun pan pese tu kwan maka to say menua me no me ni akwantu ofu ani so what I say because at the end no me din na wo de connection man wo de agent ne ho anko ya me din na wo be de wo be bo sika no so a wo de konso minya bi ni ndi debe ntese me hyemu kena seko wa bra me nim mentua pa asa ade na nya de be yi se me sa ade ne be ya me kire wo se menua oni nipa nanka your agent bi wo honom na se covid twam dia ye betena sa research ahwehwem yi na bia agent bi wo no de wo ba ewia no agye ne sika afiri ho eno de agyaniu basa covid time we say no me di wani mu nka kire wo se menua ko bi ho na onye bibi ma because embassy ne kra na ya de ya tututum mo share video no na nkoto sa ankrofo no mo ti kroma na omodom so omodom nkrata manfo ye adwuma no mo sesisi o mo ka ho no so ati ase enti wiase eti no se oti ase Abrokyire ha na se wo de why wadwene se wo de sisie na wo sisi wunua because wo kwa adwuma abere me boa wo kwa adwuma no why de wabre ti wo kwa adwuma na wo wabre no na do krata na mo bi so mfanya adwuma so ati ase nke good because ebia na me ka se wo pese obi do won krata asem aha nti nipa no so ye adwuma no bosom ya so ye se wo sam na nim fifire no ono na ye se wo ye dey wodie nti nipa na bre wo ye na adwuma na bosom ya so na watene sika na adama no nipa nda bi ono ntam ye boko ena de na make na se bi mo ye mo agent 40 krom ha se ya enam se nipa bi mo ye desperate airpen crat nti apobo obo otimi ka kire so manya oba bi asa bitafra cha ofa ye funu ade nipa bi mo jeti krom no na me adwempan ye de me start to one by one me fa yo mo sa wo sa no no because sikape ya sikape nya ya anka won tena ko bo obi apo so ati ase entino omo mo ti kromo ase no mo hwa me mo hwa video na nkwa akiri no mo hunu bi mo hwa video na nkwa akiri no mo nti asem na adwempan ne kan se best start be expose mo maako so bi bo apo abra me ho me expose ni pa no me kora me duani me akọ police for me mesene lawyer me abutantim woti ade se na odi nkwase asem a me nso so obi tie se timi je obi sika se woni ma oba wafa yefunu enti no onye dey onko san ema no no waka che ni pans o me ni oba no kasa aye no ebia me ti Stuttgart yi ma obi ti Berlin ma ka che ni pa no Berlin so me ni oba bi was Abrokyire oba na nyam enti we dey wo pe kra che ya da to me ni mu de we dey me ni oba na aye dey aka enti me ni oba no kan no oba no so obeje ebia 7000 enti bia 7000 pe mu 2000 bra na enye dey ye fa nkoto ase na bia afa na yefunu nya bia be 3 months now nipa na nam so I desperate ntino na okukuru ska no no daba otimi ka se o ma me no ba ne nkasa na be ma na hyeda pe ne yonko na danfo ba bi se o woni nipa so sin kasa ni amanfo da ya amanfo a wo be se nipa na 2000 awie no edi be 4-5 months was yefunu na say o no I no 41 what I say that means say ska na she muntie ne ye
mo se mo pen krata no se wudi saa no manachi gidigidi too much desperate at the end no sika ba kokam na se wusika kokam so a fa bra adwempan TV so nipa no ba bia ya funu se ye no ye bekọ ho hospital kro na se ye de no kokoto ye no ye bedi akira akọ bi akọhwe ne Nkratasem mu se no kro se onyem ya mpa no kutamuta pasa me de sansem fun no nya dem so because untimi ntina Abrokyire enfo adwene emiti abrofo nsa mebiti wunu atuntum ete ya yesora yese ye pe better Ghana ye pe better Ghana o pe better Ghana adwene de ye tirim no nye ebeda na ye ma yakoso ye ba kroma se no abrofo di omo mla so ntino ena amasa ehu no abehye ye mu yeso di mla no so bi eso nipa bebre afakuti kwa so so mbuo mu nuanom efa so nipa bebre afakuti kwa so so me de mbuo mu nuanom efa so na sabita fra to ti kroma se na se wo ye saade na ebeko yama omo mo bua po no ka tai so krompo muntimi ntobi se ebasa na wuneska na ahye se apobofo no ka tai mpo muntimi ntobi o ka yeso wonye ena me de meka kanawu eze mo fanka medin ho adwempan ne aka fufuoken sunsu ni dia ena na kanawu so ye de e ka me ho me third name no adwempan ne aka fufuoken ni dia ena na kanawu Mr Kanawu minie me kana mawu because every time men tena wo bi mo apo obi tie say me say o pe passport o passport o kuta Ghana passport na say ewu a bradwempan ne ho e be fill forms amount e be di wanim say our appointment na wa chirimpo embassy ho a ye nim panyimfo ho a e no be kasa because obi ho na ne passport na ewu e be na adwuma ye dey say o ba adwempan no wa me jama kroma say membo anipa kwa o jama kroma say from 2012 obi na obetima gina baabi akachre obi say adwempan na jimsika dida obi na obetima kasa asem no from 2012 up to date ene kram no to amekasa kura me twen nipa makoma 6 appointment e Ghana embassy namda mom obi okuta Ghana passport a person apply for Jama passport a saa no mani nyina no unim na ni so a yetimi de e kire na ni so ni nyina no say ye bo na so support ye YouTube no subscribe you can say page no I no aba Beki TV no aba follow Beki TV or YouTube no why the wakwa subscribe adwempan TV we can say Facebook no aba follow ye video no wa share say o share na obebu say ensem a yes ko hwe profile hu say wa share video so a yes wetimi nya akomapa say video no anya pese menkum nya o share ma onua bi ye den e ko nya bi tie ye ntebe no onua so hia moa onua so be ba ye nchen abebu say ne yes wa ye den yes ya ka emunsem ye den ewom e da kire no mese me ntena mo Abrokyire ha de obi nsisi obi o because to get visa crowd we ba Abrokyire no difficult ebi mo fa nsuo so no ba Abrokyire na nipa ne fa nsuo so bedu Abrokyire wie ya nsuo so hu enye bete o mama enye bete anu me hu video bi na o hwe de wa epono esi so pa areho boat no rubber boat rubber de dia omo ya de pa enti wiase de da bia meka se won obi wo honum na ya na Ghana fo nso no omo susu ni omo nkrata ho nsem nkomo because obi wo honum na obae na wotamfo a no afre we onya hu se we wo Hamburg we wo Stuttgart we wo Berlin we wo sin na no atron ominu amaba na ebia Nkratasem na afre de nipa ba ko wo da to nipa be 8 about Nkrata ntubo se obi te wa os ajak me kura ma yashi de na mempa obi nya de memfa adwene bi nto akọ etirim e na wo so ba so ma nipa na ya we se wanya adwuma 1 2 bi ye de ye ntiska kakra ye de e wo ho wo be pekwan bi so fa bia ye de agi bia because onim se ontimi nya na hwe but menua me assure say obi sa se obo wapo e fa sa no ma no ho a Adwempan TV so me number 1 stopper me stop nipa no what I say Mr Kanawu Adwempan aka Fufuoken susu ni dia na the name Kanawu na semfo hin so ye dey eto aso ana me dem boa me de meka what I say me nya fake o bebe no kwenda no meka a kire mo ai German Stuttgart ma me wa asemi ka kire mo na say dem say dem aba dem mo fire nko me fire o mo saa because sabita fracture me what wona say wo mpa adwuma ho ye me hin wo ye obi a wo mpa adwuma ho ye me hin saa soka wa for boys mo organ no mo de saa kro no obi oye oti krom ha wo bokro no bi odi free Ghana e no de be duru ha e na ha nti oduru ha no wo hwe se anopa wo ha wo yi me sorry obi se den read the comment mama obi se I have been a victim of this and my
21 and a 21,000 as 2001 has been chopped. Nipa na wo say 2001 obi adu 2001 obetima contact Adwempine TV. What I say be nipa 2001 she bia no be fiaba. Ye ntena ma say be obi member sisi obi sa obi mfa so akwan medane ya chenchena sa ankwase asem no sa agimi sem no. Enya de ebe to akoso biem sa. What I say ha nti say ye ka no. Kroma say no wote ha mo adwumu na ho. Obi ti ha no aka kire wo say oye passport ma manfo a. Obi wo timi ka so o timi support ma manfo nya besa. This is Hamburg. Hamburg for munya careful. Munya study pa Hamburg for. Germany asem na ya. Manfo obi wo te Hamburg me de me kan yesa man bi wo etietia. Me mama me fire man we na me yenko. Yesa man bi wo Hamburg wo etietia a wo di manfo anim e Ghana passport mo. Wa wo Hamburg a wonim sa man ni bia ka chen sa Adwempine TV se wonya study because o jiskana no wadi o jiskana me ebisi Emma say vita frache me koko ginam bi Emma me na me sort to nipa out because my na gi nipa niska Emma na aka kan say bosome pe na nipa na passport aye dey awu ana dwom so for ye dey e pe passport renewal no my na ye ne echina sa ama nipa no passport no e ka just 1 week na awu nipa boni mama me wo hwa no nipa no obi frɛ me say o Adwempine sen mapa ho kire no na me srɛ wa ye dey me hia mo a na ma dwa say because mo bi agi musika di a me na wo do asem ba me so ba me tena se dwene wana me say awe enya hwe wo da wo fa ni details nya da ma me o di details ma me na me fill forms na say appointment be ko achi wana me twatum Ghana embassy na me no mo ye de ekasa say me srɛ o ma me hia letter e kire say nipa no wo twen appointment na ne visa no see ne passport no ewu nti ye paper bi letter bi da da kwa koma na adwuma mu Ghana embassy so anye de ampo muti no mbo sa letter no ti said the nipa no be body abrami mpo a nipa no be na adwuse bia na me na mbo letter ni nti no me na kora kan de ba akopɛ me gi nipa no email address na me Ghana embassy na embassy no send the email no ko na address na email mu so straight nti ko in the name of say Ghana embassy na so de ko kire na adwuma mu ha o approve a kire say Ghana embassy are sending into munya abotre on buy passport na dey da man da bia nipa no from damase what I say Hamburg for munya care nti me say Abrokyire say de e ba na Nkratasem mu dia apobo ne sanu man dia obi bo apo ada contact Adwempine TV wate contact Adwempine TV ne be fa ya me de on me bom dia kora nyame o because me madwum ye han madwum da ho wusia me a untumi nya me hwe kroma Nyangopon na nanom boy ho ban a police fo kuku danfo so dey. Mami read the comments. See, please, there is one particular guy in Frankfurt who has 2,000 of Ghanaians and still they be an here can. Also say nipa no omo mami hu say nipa no. Apo obi apo bia wo mo fa ni picture mami keke. Mo fa ni picture. Apo bo. Me here nipa nam. No ti no anya careful. Yana just you be baby. Before say me ko Ghana no. Before say me ko Ghana no. Obi eji obi sika 3,000 euros. E ka say obi enyem na nipa no opese nipa na de ekoko san. Na nipa ni je nipa ni sika no. E di be 5 months of friend nipa ka chen say oh wa ma me yankwa obi e de e betu sika de akwa agoje nyensen no. Ena me ka chen nipa no say menua de me afuto no ma won say si a no awosan na akwa akoye no. E sika. Wanya adwuma ye. So ati ase obibia de bibia timi si wa kwan finfini. Enti no to boas na ye adwuma because ukokodi adura untimi ko yesa adwuma no ukokodi adura be kampo wo aduru fi kakra ene kra coronavirus abaso ya fe na ekoy quarantine na sefo tinipa no wonya adwuma kakra no mo ska no tun so ye adwuma na nka nyinsa ndi be 8 months a na oja adwuma na nim se ukaka 1 month na oba na ye de awo ntene de wanya adwuma sa 1 month na kra na be de ebe boa wo nipa ne tie mafutu o tie mafutu no at the end no se na nyinsa na nye no kre ono ne nua o ono ne nua oni ne free kan se bia nka kumase a ye nyina free kumase se Cape Coast ye nyina free Cape Coast esunya nyina free sunya no ne nua na downfall oni nyina free kro ba akoso ene born sa apo na me gene number na me free nipa no wanfa na me ye audio man unim say wa pani pa na chew ama so maso things out nipa no tres ka no ne ma me tres ka no ofi man nkakra akra wow se ma mamu a nka nipa no ko fa ne sika di aha German Stuttgart we so ba so a share na fe ne be fire omo mo fire mo subscribe to Beki TV e wo YouTube na mo support movement no na mo subscribe to Adwempine so TV e wo YouTube na mo follow page no na mo se wa obi ebo opo obi a won Nkratasem ho
bema bia wote fie a wo mpa adwuma no wo yere on punish wo oba bia wo mu kunu bia na wo kunu support wo no bema no punish oba no na yo video bi wo ho aye de ba abekire mu the word unterhat mu the mon stay tuned na mon hwe na adwempan ne say peace out mama so you catch them oh I'm sure sa pepe mboso am support movement no comment be bra ba almost say be kwa can ba ko me from chombet match no say dey my read na me read comment na afi dey yemfa ayi dwumade ne mla wie kime de maka kire mu say me adwempan ne de he we see all the fake people will be exposed one by one me say me de me expose o me expose o me adwempan ne de me the omo panu no say no to mo pem asem no omo pem asem say me say amanfo Giska job center and na say and me against obi oje job center ska me support omo Giska wa aban ho ba gina okwanpa so wo ye be ma wo no yere mo fom address mbom abrofo no mo te kromu ase no eno tena abrofo no bebiro mo de awale omo tena no ma wale abom omo tena no ma wale abom because mo wale ya me ne me yere ti wi ye Giska wa aban ho what I say ye Giska me office onyem ye ewu ye nyina na aban sika 1 cent mpo ya anjibi what I say nipa ebrebe tu ofu so kuma oba na fa na address nkoto ha ma ne nko ese na nyame fa sa ma na oba na yi na address akwakoto ba bi foforo na ba bi address ne da no wo no anajubi oba no ebia ne ho mfa no anase bia oba no ho mfa no ebi before enu say enu nyansa so wo address no eda ba bi na wo no se si ati o wo de ti hello se si ati o se wo no wo be ma no wo ti fi ono address na ho oba nso ko twa ntro aka atro so no uni ho ntokwa wo ntem ba ti fi ho na wo yale na kranke bargain hospital ayi ba fi ho ne be fa wa address ya choro gusu nte du de mu odin a he ne be fa no nya wo na wo no ukunu no mo ntokwa wo ntem mo jai no eti be ma bi wo ho wo ntimi ne yere no empie mom nti abrokyire mema no moto mo yire mo so no mo mpia wia o sefie san gise nwumle nti ye me de pasa sama na ba sama ne ba agen santem be ma no be shefia wo kwa adwuma bo se wo hyehyɛ no kuntan bo so obi be hu no ontumi ne nkura ne empie mom nkodi agoro because tip of beba na otia na de sa ablabo we ya be de na akoso ama wo me nua no mo da se mo fire mo subscribe na mo share obi say please we'll send you the guy details and you hear the voice of the victims from Frankfurt. Mo send them la. Oh, nipa no me tro mo medin mu me de number be ma no. Bibia na information be mo fa maye. Me say me gina o ma no kore. Me gina ho da bia ma no kore. Aha ne Frankfurt they say stone true. Akuku da mfo nkrampo antumi ye. Smart ase. Nti wa ye wadwe se wo bo obi apo. Ebia no munya study e wa Abrokyire na sikape edin de betwa to no say mumma Abrokyire wale enye fe se de me ne me yire ti we mumma Abrokyire wale enso me ne me yire nya se yanku hwe ye ku pa ye ku but at the end no bibia e kama se mote dabi se mote na mon kompo na odo no nye de so what you say na honum afa chira ba abaye lai dabi ne lai so de sa no mo ye no ma fa chira fa chira wo do wasem hallelujah ai what you say share me commercial space no ma kama sama chira space no dan se me ba be ka chira o na de adwumpo ne be fa chira obi say please you guys should try speaking a little bit English. Hey, I'll try and speak English, okay? Next time. Catch me live at Jumpine TV. I'm Benya Bibia. Jama Kasan Assembro. And Yami Adwe say, I feel a day from part to part movement. Wow, yeah, kill it, piano. Kill it. Peace out.